القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lali Afriliani. Saya CPNS Kabupaten Aceh Tamiang, formasi tahun 2018, angkatan 2 golongan 3. Saya akan memaparkan aktualisasi saya di SD Negeri Muka Sungai Puro. والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Pertama berniat membasuh muka, membasuh kedua tangan. Yang udah bisa hafal rukun wudu, ya coba anak ibu cerita deh. Kalau kita mau praktek pertama kali, dia mau bacakan tentang rukun berwudu. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا. Setelah diajarkan berwudu, saya jadi mengetahui tata cara berwudu. Saya sebagai mentor dari Ibu Leli Apriliani mendukung penuh program tata cara berwudu pada kelas 2 karena dengan program ini siswa kami lebih memahami tata cara berwudu dengan benar sesuai rukun wudu dan tata tertib yang benar. Kami sangat mendukung atas kegiatan aktualisasi ini atas nama Bu Leli Apriliani dengan materi tata cara berwudu kelas 2. Setelah saya menerapkan tata cara berwudu bagi kelas 2 di SD Muka Sungai Puro, kini para siswa sudah mampu mempraktekkan cara berwudu yang sesuai dengan rukun secara benar dan tertib.